Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidiq wa akhrijni mukhraja sidiq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga palanggungan sing kami apag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy nyanda kamu masih simusugpat kamu hatiranan ini. Sarta timatayng hog sin pangadjian amoy inhi pagtukbal sin mga kaguruhan sing kita niyo sa kahawa mawot pa waktu siya. Haruman ini mga palangon hakama Islam, murah-murahan ingkang mo halawm kasambuhan sin pamaranan sarta halawm tawag kasi iwan tibot amoy in muhong sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring ha pagtuntot ilmo biya na sin kakahinang singgitan niyo haruman ini. Salam kasila sa sing kami kanyukatan, mga katotoy manghuran, hauno na binaywayan in laong takaunan niyo. Murah-murahan in kita nyukatan, halawm kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta halawm ulong, iwan rida sin Tuhan Rabbul Alamin. Sarta murah-murahan, bangmayan kita niyo taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maun paparkala, kawawayaan, iwan sin kasusuban niya. Jadi niya mga palanggungan sing kami hapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ha mga maniutiyo bisarahon na tuharuman ini amunain kahalgaan at tawakan kalabihan sin pagtawhid po Allah subhanahu wa ta'ala. Amu ini hindi ha mga perkala maniutiyo sa buton na to mga palawan hakama Islam karna in pagtawhid patuhan Rabbul Alamin muna inin sa lagu-lagu daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangsa manusia in magtawhid tawakan manunggali sin pag-ibadat maun kanya. Mga katotay manghuran sing kami hari pa kita makan to pa amo inlong ta kahalgaan sin pagtauhid po Allah subhanahu wa ta'ala. Hatihon ta muna dahil sa mga ta'rifan definition sin pag-anong tauhid. In at-tauhid lang si mga ulama o tauhid an yatayakkana al-'abdu anna Allah wahidun la sharika la fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. In tauhid munain magyakin gawot hapangatayan sinabuk ipon bilang pamarat saya sinsiya sa unalto ni Allah subhanahu wa ta'ala wahid tunggal la syarika la wa iruun sakuto niya fi rububiyatihi hapag rububiyah niya wa uluhiyatihi iwan sin uluhiyah niya wa asma'ihi wa sifatihi iwan sin kangan-nganan niya iwan kasifat-sifatan niya. Magyakin in tiap-tiap ipon hati sin yakin amuin munakunon kahagaron sin pangatayan niya
sa bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala tunggal way limbang niya ha rububiyah niya. At si rububiyah amuin kakahinang sin Tuhan Rabbul Alamin biya na sin pagpapanjari niya, pag-amulahin niya, pag-anugharain na rijiki ha mga piyapanjari niya, pagdihil niya kabuhi iwan kamatay inyad to tunggalon sin ipon tuputunggalin Allah subhanahu wa ta'ala in laong tamakakaus sin mga kakahinang nasabot yadto. Demikian tunggalunin Allah subhanahu wa ta'ala hauluhiya niya. Pati sin uluhiya panunggali sin ipon laway rayang ha kakahinang niya amo na ibadat patuhan Rabbul Alamin. Pagtunay niya sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin pagtawakkal, paghuwat-huwat, paglasa, iwan sin pagtungga, suway tunggalon sin ipon, in Allah subhanahu wa ta'ala, tukbalan sin katanyad to, amuin na bilang lamod ding hatiwayhuan sin pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, panunggali sin ipon, pamarat saya, kanganganan sa lingkat-lingkat, iwan sin sipat, kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk na mga tayo muda ka may Islam si pag-anong tawhid, an yatayakkana al-abdu wa yukirru anna Allah wahda rabbu kulli shay'in wa annahu al-khaliq wahda wal mudabbiru lil kauni kullihi wahda wa annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibada wahda la syarika lah wa anna kulla ma'budin siwahu fahuwa batil wa annahu subhanahu muttasifun bisifatil kamal munazzahun an kulli aibin wa naqsin lahul asmaul husna wa sifatil ula. In makna pa sin tauhid patuhan Rabbul Alamin. Long si mga ulama o tauhid in dahing ha mga definition si pagyanong tauhid amo na in magyakin in ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kahagaroon halong sin pangatayan niya sa munal tuurin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal siya isa-isa niya. Rabbu kulli shay, Tuhan tagpaliharaan akatan uno-uno. Sarta tagkawasahan akatan uno-uno. Wa annahu al-khaliq wahdah. Iban Allah subhanahu wa ta'ala siya rain Tuhan tunggal. Wal mudabbiril kauni kullihi wahdah. Ag-amulahi sin tiapan jari. Atau kasin kaun ini. Amuin alam kikita ta ini. Hakataan niya. Allah tabaraka wa ta'ala yang tagamulahikan niya. Wa annahu subhanahu wal mustahiqqu lil ibadati wahdah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala siyain tagmustahak mapatut pagtag-ipunan hakasabunalan tuputunggal isa-isa niyara la syarika la wairuun sakutunia wa anna kulla ma'burin siwahu fa huwa batil. Demikian tiap parat saya sin tiap-tiap nanauhid patuhan Rabbul Alamin. Sin bunal tuwod ingkatan pagtatag-ipunan dugaing ning kaniya. Dugaing ning Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa batil iniyan. Batil kabatalan hati niya wairun kapaiddahan sarta di makaamo in pagtag-ipon karena in pagtag-ipon na kasabunalan tuputunggalin Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu subhanahu wa ta'ala muttasifun bisifatil kamal. Demikian kaya kaharad sin tiap-tiap beriman na nauhid patuhan Rabbul Alamin in Allah subhanahu wa ta'ala sifat sin sifat sampurna sarta lapas daing hatiap-tiap kaaiban iwan kakulang
aun kaniya kangan-nganan sa rayaw-rayaw, iban sin mga sifat sa taas-taas. Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin parman sin Tuhan Rabbul Alamin. Kala Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu la ilaha illahu, lahul asma'ul husna. Inallahu subhanahu wa ta'ala, wayroon tuod bapatut pagtag-ipunan at kasabunnalan malingkan siyara, sarta aun kaniya kangan-nganan sa rayaw-rayaw. Damikyan indalil pa nasabot tungod pa nasabot takaina amunain suratul Ikhlas amuin hapal sing kita nyukatan maas bata usog bawa'i. Hawag to na nga suwuin mga musyrik nagkukupur po Allah subhanahu wa ta'ala Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siyukat nila Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapasipat patuhan pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hipahantang in tungod patuhan Rabbul Alamin pagka inikaw ya Muhammad naggulal bataon Tuhan dukaing ding hatuhan kagtutuhanan namo ini na inagi nila sifla na rabbak sipatahantang kuno kamo inhantang sifat sin Tuhan mo. Na amo na in pagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sura ini. Long sin Allahu tabaraka wa ta'ala kul wallahu ahad. Baita isila o Muhammad. In mga sila kuffar. Atawakan mga tao nagsisirik po Allah subhanahu wa ta'ala. Amun miyaun kay mo na nga tungod pasipat hantang sin ako. Baita isila kul huwallahu ahad. In ari mo siya na in Allah subhanahu wa ta'ala ahad tunggal. Wayroon limbang, wayroon sakuto niya. Allahu samad in Allah subhanahu wa ta'ala langkap. Di siya maghajat ha mga piyapan jari niya. Sa sumagawa ingkatan sin piyapan jari niya, maghajat mun kaniya. Lam yalid, walam yulad, intuhan ko di mag-anak. Walam yulad damikyan wala piyag anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sarta wayroon hang sulag uno-uno hikasawanding mo kaniya. Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay mahuran haagama Islam. Inding ha mga kamatanan sarta ta'rifan sin pagyanong tawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta hiyaw po sin mga sila ulama o tawhid. In ta'rifan diha ini long na in pagtawagong tawhid huwa ifradullahi bil ibadah. Amuna in panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-ibadat. Hati niya, tupot tunggal da in Allah subhanahu wa ta'ala tukbalan sin ibadat pagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Amuyad to mga palangwan haagama Islam, inding ha mga maniutyo, long ta lilayan si mga ulama o tawhid, tungod pa amuin long tama na atawakan kamaksuran sin pagyanon kalimatut tawhid. Sumanjari mga tay muda agama Islam in maudo sin kita amuna in kahalgaan atawakan kalabyahan sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unuwaha indeng ha mga kalagguan atawakan kalabyahan kapaiddahan sin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabkar na biya sinagi mga kakasisin kami, ini, amo na ini, inding ha mga sa lago-lago dakan, sin Allah tabaraka wa ta'ala, mang sa manusia, dahin ha mga katanda akan niya, in sa lago-lago dakan niya, amo na imanauhid mon kaniya. Biya da isab sin sa lago-lago piyang langan,
papaaniban sinallahu tabaraka wa ta'ala haipon niya amunain magsyirik ka niya. Hati na lawan sin pagtauhid. In lawan sin tauhid amunin kasyirikan. So sa lagu-lagu daakan sinallahu ta'ala amunain manunggal ikaw sin pagtag-ipon patuhan mo Rabbul Alamin. Sarta in sa lagu-lagu pianglangan niya isab amunain magsakutukaw kapag ibadat mo patuhan mo Rabbul Alamin. Naman jadi uning kalagbuan atau akan kahalgaan si pagtauhid pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil mga kalagbuan iban kahalgaan si pagtauhid patuhan Rabbul Alamin mga palawan harama Islam. Siyabot biyangkil sinallahu subhanahu wa ta'ala parman niya mahamulya parman si Tuhan Rabbul Alamin alladina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Parman si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sa bunal tuod law sinallahu tabaraka wa ta'ala alladina amanu inamuin mga sila bariman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila nanauhid akatunggal sinallah subhanahu wa ta'ala walam yalbisu imanahum bidhulmin sarta wala nila liyamuran in pag-iman nila in panauhid nila patuhan Rabbul Alamin sin kasyirikan. Hati niya tuput tunggal Allah Ta'ala yung pagtag-ipunan nila. Di sila maglamod atau akan di nila pagsakutuhan in Tuhan Rabbul Alamin na pagtag-ipon nila. Lawsin Allah Subhanahu wa Ta'ala ulaika lahumul amnu. Sila na yan in mga manusia makadauhat sin kajazhaitraan sarta kalapasan kasalamatan kasajahitraan kasalamatan di hadunya labiluwa kasajahitraan kasalamatan didto haadlaw kana. Amuyad to inday nga mga kahalgaan sin pagtauhid pa Allah Subhanahu wa ta'ala. In ikaw nag-iman patuhan Rabbul Alamin hawala kaw nagsakuto patuhan mo Rabbul Alamin hapag ibadat mo maun kaniya ay wala mo liamuran sin parkala kasyirikan in pag-iman in panauhid mong patuhan mo Rabbul Alamin dihilan kau sin Allahu Ta'ala kasalamatan kasajahitraan di hadunya labiluwa kasalamatan kasajahitraan dahil kapirigruhan didto haadlaw kana biidnillahi subhanahu wa ta'ala wahum muhtadun sarta in mga sila nanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala law sin Tuhan Rabbul Alamin in sila yan halawm na pamando hidayat sinallahu subhanahu wa ta'ala di na sila malawong tungod paraan kasabunalan pag-iman panauhid maun patuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga palanggungan haagama Islam indeng ha mga kalagbuan dirihilan sinallah subhanahu wa ta'ala ha mga ahlut tauhid ha mga tao na nauhid gawot pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kumawa kita dalil dahil hadith ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyawaitahi Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal muttafaqun alaih. Ya waitahi Ubadah anak Samit jaridaan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala sabunal tuod lang niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda in ini kalagbuan sarta kahalgaan sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Isiu-siu in nagnagsaksi
sinwayro untud Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunalan hakamattanan malaingkan tuput tunggal din Allah subhanahu wa ta'ala wa isakutuniya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sarta nagnaiksasi siya si munnato ni Muhammad ipun niya iwan rasul niya wa anna Isa abdullahi wa rasuluh sarta naiksaksi intauyan bat sa munnato ni Isa an ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan rasul niya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam sarta nagnaisaksi siya in kalimat atau kan kabtangan tiukbar sin Allah ta'ala mun kan Maryam inya ning Allah subhanahu wa ta'ala wa ruhum minhu demikian inya walihan yuyuk mun kanya pa Isa alaihi salam ini ding Allah subhanahu wa ta'ala wal jannatu haqqun demikian in siya kimakahagad bat bunnal to in surga sin Allah ta'ala bat bunnal demikian kimakahagad siya bat innarka bunnal adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam antu pasurun siya sin Allah ta'ala palaw man sin surga minsan pabiadiin in long ta kakahinang na di halaw man sin dunya ini in maksud diha ini minsan pabiadiin in taud sin pardusahan niya bang mayan indusayaun wairuun lamud kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala bang in siya matan nanawhid patuhan Rabbul Alamin amin nagsaksi siya singkatan na sabot taka inayad to na tanto pasurun siya sin Allah ta'ala surga minsan pa audeng ha mga pardusahan niya kaibanan haamuin bang mayan indusa na hinang niya yaon wairuun lamud pagsirik patuhan Rabbul Alamin. Amuyan mga palanggungan sin kami jama'a mulia inding mga kalagbuan na sagbot kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin pagtawhid pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naman jari janjian sin Tuhan Rabbul Alamin in mga sila ahlut tawhid amuin mga sila nanawhid pa Tuhan Rabbul Alamin paparman niya mahamulya bilang parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rujiku minha min thamatil rizqa qalu hadha alladhi rujikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha ajwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin baita isila kakuyagan tawakan pakug kuyagain mga sila o Muhammad amuin mga sila amanu nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta gawgot in panawhid patuhan Rabbul Alamin katunggal sin Allah tabaraka wa ta'ala wa amilus salihat sarta nagaamal salih sila himihinang sin marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sin sabunnal tuod aun kanila tiyatakama sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kana kasurga-surgaan kakabun-kabunan mag-ano deng hawawa nila in kasuwa-suwaan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila amuyad to in baita sin Allah tabaraka wa ta'ala bilang tutong basan ha mga sila na nauhid patuhan Rabbul Alamin sarta nagaamal sali hihinang in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta piararagbus doon hagin hawaran nila in panauhid iban pag-iman nila patuhan nila Rabbul Alamin sinaun kanila kasurga-surgaan hirihil sin Allah tabaraka wa ta'ala kanila haadlaw kana amuin mag-ano deng habawa niya in kasuwa-suwaan long sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap sila karihilan rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga bungang kahoy in ari nila amura isab ini in kia rijiki kamu nakauna sarta in dirihilan kanila ini o akon mag-anggilda sa sumagawa long sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini pangannal niyo hadja
pangaratin niyo hadjawat amor ing karihil kaniyo nakauna arapon in rejeki bungang kahoy karihil sinallahu ta'ala kanila minsan pa pangatod nila maganggil da iwan sin nakaw nagkarihil kanila sa magbidda innanam niya iwan sin lanab niya inyadto dirihilan tungbas sinallahu subhanahu wa ta'ala hamanga sila ahlut tauhid didto halaw man sin surga sinallahu subhanahu wa ta'ala wa ajwajun mutahhara demikian lang sinallahu subhanahu wa ta'ala walahum fiha ajwajun mutahhara dihilan da isab sila sinallahu ta'ala halaw man sin surga mga kaasawahan sa sutsi-sutsi amuin bukun magmamaksiat mga kaasawahan bukun bardo sa po Allah subhanahu wa ta'ala mga kababaihan amuin nakalando in ka kasutsihan nila karena mga tao atawakan mga babae wayroon pardusahan patuhan rabbul alamin malano dayhay nang sa tulaat di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan bilang hipaasawa sin Allah ta'ala ha mga ahlut tauhid didto haadlaw kana halaw man surga sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sintuhan rabbul alamin wahum piha khalidun sartain mga sila doon halaw man sin surga kumakkal na sila selama-lama amuin doon na sila maghula selama-lama di na sila makakuha halaw man sin surga sin Allahu subhanahu wa ta'ala amo yan mga palangon haarama Islam inding ha mga laong tabilang janji sinallahu tabaraka wa ta'ala dirihilan hamanga sila amuin laong ta nanaw hidmatan patuhan rabbul alamin. Demikian mga palangon haarama Islam in kalagbuan sin laong ta pagtauhid po Allah subhanahu wa ta'ala yabaita si Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal sabunal to di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya inagi si Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi Allah Nuhan lamma hadarathu al-wafa qala li ibnihi in sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam law nasabunna to di Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam hawak tulong na di magpak maun kanya in kamatay amun doon na siya song na siya mawapat qala li ibnihi in aginya ha anak niya inni qasun alayka alwasiyah sabunna tuod lang si Nabi Allah Nuh alaihi salam sabunna tuod aun lang nahipagbiin ko kay mo ataw kasi pagwasihat ko kay mo ininiwasiyat si Nuh alaihi salam maun pa anak niya in aginya asong na siya mawapat Nabi Allah Nuh alaihi salam amuruka bi'ithnatain wa anhaka anisnatain wasihat ko kay mo lang nayakaw anak ko da akun takaw sindua parkala sarta langun takaw daing harwa parkala amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffa rajahat bihinna la ilaha illallah inagisin Nabi Allah Nuh alaihi salam away ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in wasiat niya anak niya hasog na siya mawapat in ari niya ya kau anakku da akun takaulam na mamung sin kalima la ilaha illallah sarta hipaparagbo sa anak niya in kamaksuran sin kalima la ilaha illallah fa inna samawati wa sab'a
Karena lang si Nabi Allah Nuh alaihi salam bunatod in 7 lapis langit. Iban sin 7 lapis gumi. Apabila hibutang launahan si paktimbangan, ang paisab hibutang in kalima la ilaha illallah han si paktimbangan, tanto mabugat pa in kalima la ilaha illallah, daing hapitong lapis langit iban gumi. Amuyad to in kalagguan sin kalima la ilaha illallah, wasihat ko kay mo long sin Nabi Allah Nuh anak niya, in suway mo ini paragbuson in kalima la ilaha illallah, amuin hagin hawawaran mo, sarta paragbuson mo, in kamaksuran sin kalima la ilaha illallah, sarta bangkilon sabbuton mo in kalima la ilaha illallah, karena in kalagguan niya ini malaggo pa, mabugat pa ini, dahil hapitong lapis langit, iban 7 lapis laungta lupa atawakan gumi, hati niya mabugat pa rin lauman sin dunya ini, iban sin luon-luon niya, in laungta kalima la ilaha illallah, bilang wasihat si Nabi Nuh alaihi salam, maun pa anak niya, hindi ito palitasan, hipapajikiran in kalima la ilaha illallah, sarta hiparagbus in kamaksuran, hagin hawawaran niya, sin kamaksuran kawayaan sin la ilaha illallah. Amuyan mga palangon haakamaisan in kalagguan sin kalimatut tawhid. Kalima la ilaha illallah, hawayro untod mapatut pagtag-ipon ng kasabunalan tuputong kalin Allah subhanahu wa ta'ala, bangin ikaw bihayan in pangahagad mo, sarta amuyan in lialapal mo, anto mga tayo mga daara may Islam, mabugat pa yan, dahing hapitong lapis langit, iban 7 lapis gumi, in kalima la ilaha illallah, amuyan din baita si Nabi Allah Nuh, alaihi salatu wassalam. Amuyan mga palangon haakamesan. Namikyan law naraakun takaw mamong sin subhanallah wa bihamdi. Atawakan daakun takaw wasihat ko kay mulang na mamong sin kalima la ilaha illallah. Iwan sin wa subhanallah wa bihamdi. Fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurjakul khalq. Law sin Nabi Allah Nuh alaihi salam pa anak niya. Damikyan law na wasihat ko kay mo ya anak ko. Da akun takaw in mamong sing kalima la ilaha illallah, iwan sin subhanallah wa bihamdi, karna long na in kabtangan amu in nasabot yan salatu kulli syai'in, amu yan in jijikiran long ta iya amalan sin siya sabot singkatan uno-uno na, amu in nanasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa biha yurjakul khalq, demikian doon lang na mga kalimat yan, mga kabtangan yan sa baban, yan ugharaan rijiki sin Allah tabaraka wa ta'ala, in mga piyapanjari, wa anhaka anis syirki wal kibir, demikian lang na in panglang ko kay mo, yakaw anak ko, langun takaw, dahing hinang kasirikan, iwan sin hinang katakaburan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palagwan haagama Islam, in wasihat si Nabi Allah Nuh alaihi salam, kalimatut tawhid, daakan niya magtawhid ha anak niya, sarta panglang niya, dahing hinang kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam, in nasabot kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang kalagguan sin kalimatut tauhid, amun piang hindo bilang wasihat si Nabi Allah Nuh alaihi salam mon pa anak niya hasong na siya mawapat. Demikian mga palangon haagama Islam, in kasampurnaan sin pagtakon tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, lang si mga ulama, at-tauhidu la yatimmu illa bi'ibadatillahi wahda la syarika la wajtinabit taghut kama qala subhana walakad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudallaha wajtanibut taghut. Lang si mga ulama ut tauhid sa munatod lang na impag tauhid pagyanon di siya masampurna malingkan labay ring hapag ibadat
tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala haway pagsakutukan niya sarta amuin umanib tumangkis daing ha parkala pagsumba patakot biya na sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani budullaha wajtanibut takot parman sin Tuhan Rabbul Alamin sa bunal tuod nagpara kami hatiap-tiap umat rasul daat ani budullah in maksud sin Allah tabaraka wa ta'ala nagpara hatiap-tiap umat rasul daat law sin Allah tabaraka wa ta'ala ani budullah inda akan ku kanila in manawag tawag sila ha mga manusia alam sing kauman nila in magtag-ipon manawhid manunggali sin pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin wajtanibut tagut iwan umanib daing ha mga pagsumba at tawakan pagtag-ipon ha mga tawag-tawagon takot amo yan mga palangon ha agama Islam indeng hama kasampurnaan sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala intunggalon mo intuhan Rabbul Alamin pag-ibadatan sarta umanib ka lumayo tumangkis deng ha mga hinang pagtag-ipon pa takot nalaw si mga ulama in pagtakon-takot lang na at takot kullu ma tajawaja bihil abdu hadda min ba'budin kal asnam aw matbu'in kal kahin wa ulama isu aw muta'in kal umara war ru'asa al kharijina an ta'atillah long si mga long ta ulama ut tauhid in pagyanong takot diha ini amo indakan sin Allah ta'ala hatiap-tiap rasul hipabaita ha mga umat nila sinda akon sila magtag-ipon mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta paanibon ning hapagyanong takot intakot long sin mga ulama ut tauhid katan sin uno-uno na amuin pangliulakad pahad sin mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala min ba'mudin ding naman hapagtag-ipon kal asnam biya na sin mga pagsumbaha barhala aw matbu'in kalkahin atawakan biya na sin laong tapangagad ha mga parkala di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na mga sin mga tao magpuputika-putika amuin agaron sin tao magpuputika-putika inyan pagtawakon siya takot wa ulama isu damikyan amuin laong ta magad atawakan kumahagad ha mga ulama nagdarasin laong ta kakahinang atawakan panghindo kalaungan inyad tukatan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in mga ulama uso pagyanon mga ulama manghindo sing kalaungan sila na yan in lamod din ha mga pagyanon takot o mutain kal umara war ruasa al kharijin an ta'atillah damikyan in pagtawakon takot amo in mga sila pagtataatan pangangagaran sin mga manusia biya na sin mga kanakuraan nagdararungan atawakan nagdara longta amuin nagkakawasa halom sin kauman sa mga sila ini al kharijina an ta'atillah amuin gimuwa sila atawakan limalayo sila ding pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala inyad tukatan bangko magtaat kanila sin laong ta pagtaat amuin parkala sulang pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na amuyad to indeng ha mga nabilang takot habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala so ayad to mga palangon ha may samtangkisan singkitan nyo mga parkala yan karna di yan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang mayang kita nyo pialihara sin Tuhan Rabbul Alamin deng ha parkala laong ta amuin kasirikan sarta mahinang kita nyo nanaw hidmatan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin laong ta muntol in panawhid na to patuhan na to Rabbul Alamin hari kita niyo mangliulakad daing haamuin jangkaan biyutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pag-ibadat mon kaniya karna wayroon da mapatut pagtag-ipunan hakamattanan hakasamunalan tuputunggal din Allah subhanahu wa ta'ala way limbang sa kutunya amuyad to ingkamattanan sin pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga palangon ha agama Islam piagbarakat sin Allah ta'ala induman na to iwan sin pag tuntut ilmu haruman ini
kami serta nagmumpaat kato niyo in pangadjian bang mayang kita niyo piasud damayan sin Allah taala palam sin ulong iwan karidaan niya patubtubon ko riha ini in kaptangan ko karena miabot na waktu mamaid kami halapal kasilasa saplag kanyo katan hatiranan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.